Telefon Mateje Periša iz Splita, koji je nestao u noći između 30. i 31. decembra kod Beton hale u Beogradu, imao je posljednji put signal kod Velikog Ratnog ostrva. A stručnjaci koji se bave telekomunikacijama objašnjavaju da telefon može biti detektovan iako je do 2 metra ispod vode, ali samo nekoliko sati od momenta protapanja. Prema rečima sagovornika iz istrage, telefon može da daje signal iako je u vodi, ali samo jedno vreme. Noviji modeli mobilnih telefona mogu da daju signal iako upadnu u vodu, ali samo do dubine oko 2 metra. Ukoliko padne dublje, signal se gubi i nažalost ne može da se locira, objašnjava sagovornik. Kako beogradski mediji navode, potraga za Matejom premeštena je ka Smederevu, jer se sumnja da ukoliko je Matej ušao u Savu, da ga je voda odnela ka Dunavu. Rečna policija i ronioci premestili su svoju potragu u smjeru ka Smederevu, a sada su kod Bele stene. Iako je sada zbog veoma loših vremenskih uslova potraga otežana, oni ne nameravaju da odustanu od potrage za Splićaninom, kaže sagovornik i dodaje. Voda je izuzetno hladna, sada u ovom trenutku ona je 3 do 4 stepena iznad nule. Također, voda je mutna i to dodatno otežava roniocima posao. Nije bezbedno da ulaze u takvu vodu, ali oni su veliki profesionalci.